Pagnaak iti igid jay bye-bye, kadaratan ngayon nagnaan. Idi agayan ayat tapay lang, di ka pulos biag kumalipatan. Agsardeng agsirok daytoy kayo, linong nain tanag tugtugawan. Dito'y biyag ko damo nga agekta, diro ni ayat ng sisipanta. Gasat takaditi agin na dayo, gasat tapiman nakakaasi a puso. Umuna nga ayat damo at karayo, karing karita di man pimayso. Tuwa June tuwa Dagiti daluyon agsal sa lutsod ka, no sa dinayan mo sapsapulen dagka. Sasaibek ko lang tiin nag-insumbat, lulot agarubos kadagito'y matak. Bye-bye nga dalen, alaen nagkadin, luluag in kakat punasinen. Dagito'y sasaibek in kakat indingan, di ay ayatek inagman naglikodan. Gasat takaditi agin nagdayo, gasat tapiman nakakaasi a puso. Umuna nga ayat damo at karayo, karing karita di man pimayso. Gasat takaditi agin nagdayo, gasat tapiman nakakaasi a puso. Umuna nga ayat damo ang karayo, karing karita di man pimayso. Umuna nga ayat damo ang karayo, karing karita di man pimayso. Karing karita di man pimayso. Karing karita di man pimayso. There you have it, ladies and gentlemen, Mr. Alex Reyes Barot and Miss Jeramil Perocho Contreras, Gasat Takadi.